Negara miskin berapa gitu ya. Wah, ribun Itu kan mungkin.
Brigadir Jenderal Purnawirawan Rai Ali ya, yang diiringi oleh Keramen Banjar dan Darat Nggih rahayu rahajeng adik-adik menyertai sapunika nggih salam hormat selalu dumugi beliau amoring asyik ya ini adalah adik-adik kami Niki Kumangku rahayu rahajeng Kumangku nggih kenak sareng sami niki adik nggih selamat nggih sampun presiden menyertai rahayu rahajeng demikianlah prosesi Plebon tidak